Suti suan Krista ay palay kanya. Patien in kay mani min mangena ngen sian su ini. Patien nen loin ben u in Krista aya kan ngen sewani. Orang mituhe orang kau kami dunia pusat dia kan kena asal kau kan tiada kita orang nasri tumber su atau zogen ham kau putila kan Yesus kau bela lokal sanju patian lem tinggi kara in nasiam tu ini dia Evile adama bosien na vangin bisung sung pathian a chenoi kan lo om to a pathian mel ma kan lo ni to sumi mel ma le pathian in kara in rem na sian turin na lo kolani sumi tu puang tur suan ke ni ako phante Christian te hi min ruatani min duani min somani ati na niin alaga kelaya hianen olanga asoi tu taksu Krista ai o tu te kan ni te hi suin len na chu ke ni siam thi ani lova lali suan in rem na chu siam do crossa thi khan pathian la ring in kara in rem na lo siam to a atina nia man lain miso te po kan in do suan in do man in rem na hi sawitan antia ran tau thina ran ti senin sitiam do suan aruna salame te ko kian anu di ve thi di ka pia sitiam suan in pathian in Isu Krista thina le athole na mang hian pathian le meeting in kara in mel na in rem na lo siam to ni sumi thu su puang tu rin mi song song ne na puang tu rin min du ani akia su lani swapian san khanin lukasia bung dia kan siara vantir ko khan Beram puten hena khan lau sulang mai ro hoina hian intan mi song song ta tur chan chin tha lo ko em kron khin chu ni dia mi song song ta tur chan chin tha nia chumi noin vantir ko zai pol khan lo thoka anron zai ta pathian fakin chungum pera pathian se le chunga alom em meeting thenela rem thu le ro se dia iswal vanter ko te khanin iswal local san chu anrun puang to ni meeting le pathian in kara rem thu siam turin in rang na thu siam turin chu arun kal san kan tianga Boy khatsu atia Martin Luther kha Roman Catholic with Yamani lain asar on na sam som thum le pakhata chang khan na kha thanga ifel na awangin bin san hi mangse te chumi no chuanin angai to ta en tin nge ni pathian fel na awanga chandam kan ni the Bible mun takin na chiar ta a rom pute khan chiar rom mung kha chang som pasria chuan pathianin rin na mi fel churin na in na adamang anumang atia ro sai to a pan chiar zela bung thum te bung li te bung nga te an chiar ta chuan mi song song an lo swal ta peka pathian ro puinan sang zo ta lova te tin Abraham chu pathian ringa arin na chu afel na ro atani
tiyak amuta buka kan rin nahi tali suwa at hiya at hole na kan rin nahi kini po kan sandam na lo nita susu romantic catholic ho sirtir da ne kan en kalta anni chuan sual thupa soina penan santia sual ngai dam na mu theina turin thil tam tak ti ngai tur te ngai ta su dik lo siam suak ta chu na mu chu zong zong on som kwale pangalai chu within ba castle dek in kongkhara azia ke na tar ta su po pin lo khiat chuan Lutheraka Roman Catholic of Natagain anot suakta excommunicate ta niya ni masalang suanin atilum themo aman themo nom suan susu opkan phawna peta ni masala sarmen lal pakhat khari na kuma ek manti the talaba Protestant opkan loading tantani kan huwa rin na ba ka sandam ti kan thupu ya lo ni ta ni bali suarin na aba ka sandam ban ni the nai kan puang tur ni sumi na sumi mo phu na kan chuma pathia de na khatani kan dia tin Bible kan share zel chuanin thil thati tura sandam ni mentilea sual ngai dam na tura sandam sau kan ni lawa thil thati tura sandam kan ni ti kan ya isina markazi kan share ta ka pokan lani suaring tu den kan ti tur chu ta pokarin min khilani thil thati turin dam lo te idam turin rethe de en kon turin min duani Saint Francis of Assisi sanchin an se ka serin oi khatsu pathian tu fil turin na sir tir te ho khwaya ko pakata hian an kala nileng in na thoka tammi tan puina turin na tam takan thoka nakina son thaila maloni ta asir tir te ho suan sir tir tu intika nge pathian tu kan fil don inan zota ani chone na in tho lai khan in fil to lo in na thoka mi na en ring siwan khir ring siwan kami atang khan pathian tu fil to lo atita antia kan na tho atang te hianin kan na tho dan atang ten pathian tu kan fil be ma chu office ate kan thoka mun rang na kan thoka kan na tho kan ri no mem ahun ta ka te kan thokem kan ti lo turang te kan ti chinem kan na tho tur hun sarkar na the thok chen ka chonin sarkar na tho hun tura khat thil nam ten thok kai ni sum don na ten thoka an mani tan su tiang tur chu ni lova kan na tho rin om dan angin san chin tha chu kan puang tur lo ni ole hianin Krista ayo tu te Krista palain ni hatia ole son Timothy ane na khanin pathian pakhata oma pathian le mehigin kar palai pakhata oma chu Yesu Krista ania hatia ani chu kan sual te tlan nan rosa alo thia hatia chu mi ring tu te chu pathian fa te kan lo ni ta chu mi thu chu puang turin min duk ta ni pathianin ai o
tu Krista ai tu rin in dua di masa la kai ni suanin mi san dam thina kan ne lawa rem na siam thina pathian le mi ring kara in rem na siam thina po kan ne lawa ni masa la li so khan cross alo siam to a athina khan chu wangin pathian nen kan lo in rem to ni ti kan puang turani ta ni ambassador indi ati pathian ai o tu ambassador su larlemo president mo in ram ai o tu ra ram danga amitir ten dia sangka se kosam ko khan sola kian South Korea Baptist World Alliance in Kongpuyoma. So the last one India IO2 Indian ambassador so Mizo Kansava India. Aina te Mizo ho ka so India. Ani so India Sarkar IO India Sarkar policy te afeturania India Sarkar dan kilte afeturania so Korea Sarkar ne na atlen turani India Sarkar du lo zo te po atlen turani ya so te ang so dia tin ambassador so mi mai o mo na thelo voi khat so an ti lo sabram mala inglena an lo fo pa pa thi du da dewa da na thufak lo wa apo na ko ta Lalfa pa ini di riem, lalfa pa ini ya, lalfa pa dan tu rangeni, I tu rangi, atia. Kini po patian fa tekan dia, patian fa te dan tu rangin kanong Ola tuan patian is Krista ayo tu te ini atia. Krista ayo tu te dan tu rangin kanomem kanun dana te alangem susu kanin ngai tu ngai chin ni kunlai hianin asamrama utang tak in lali suwa aloring kita tun mai tu tiang sukan lapeng ai lo sangi sauzinga Hindu le Musalman zinga te man kum sangkat ko sumriat live kan ikan ka dia kau hati akuanin Dr. Negravana le hotel lokola suta sonin Dr. Negravana tu soi ko khatalo ke rensu ram ham khanga hianin politics lama buaina aom hian miril ru ain hong thin ni pathian lama ain hong thin ani atia suminu lok chuan samra na lo buaita tun thengen kan la buaya samra ma hian bom te po ka mi an in rin lo lanin an thi mai maya chu fam chuan diam o te min ngai to tira tuna hian tun ma asami soin Pali so chan chin cha ngai sang ngai lo te khan anrum ngai sakta Hindu te Musalman te chu bai mi tam takin ngai so lo ring the ta ni Pali so ne pathian ne na tun mai mel ma to thin te kha an lo in rem the ta pathian fa te lo ni the ta pathian mi ten lo ni theta ring tu ten lo ni theta amai ro su kan ti le ta ring tu te hu ne hianin kan in rem ven te ni Mizoram ma suanin vai in dilema ti suanin ram khum puidil thoin kan buai phathin ni Misore vai in karate
in rem lo na chok thi tun mai lo ka po om mi hing hi kan in rem em pathian le na kan in rem chuan mi hing ko kan in rem tur ni la ni suan na local san chu pathian le mi hing in ka in rem na siam tur chawin ni lo mi hing in ka ra po in rem na siam tur ni tu sau su ni lo tun lai hian in mi hing le pathian thil siam in ka ra po in rem na ngai ni ti environmentally school chuan in tun lai hian an kuang war em a man lai Mizoram a pathian tu a thlen dir lai ti mai lang in kan nu le kan pa te an lang no pan deuh lai puthang bunga pathian thu hil tu oma chu ka pa nen hian an sin tum thina pathian tu soin puthang bunga chuanin kong sira mau mo thinga ma po hi iman du chaw lo su sa su nen ti thina te pathian thil siam hi kan ti se mai tur ani lo ti hi aring tlatani tang gong chu le kha thiam lo ania ning po se thiam lo ani hi ma se la pathian ring tu ani pathian tu fil tu ani nei chuanin pathian thil siam te hi kan sa tur ani kan ti se mai tur ani lo atia Mizoram a chuan kan ti se na sa to em a kan hala ram ti kan ti kam duai toya tuna hian Mizoram cho phul zo ta kan le thane te po tui ho kina len bo zo to a thil thap chin po har sa to pathian thil siam te kan sa lawa pathian kali suanin min san dam turin na local chaw ni lovin a thil siam te po hi en kol turin min du ani evile dam ne na po khan pathianin a thil siam te en kol turin adua eden huana da khan eden huana thil to song te su en kol turin na du ani ada ani ni ma asalangin pathian thu te kan mo sia da bangin eden huana tala mo son lo ni ta chu bangin kan ril ru te po alo se zo ta pathian bel ma sau ni rovin mi hing te po kan in bel ma ta mi hing le pathian dil siam te po kan in bel ma ta pathian dil siam te po sana cha kan pe ta lawa chu bali chuanin a thu zawng ani ta lo pathian thil siam te kan ti sia thi pathian thu zawng ani lovang chu wangin kan thil ti te kan na tho dan te kan om dan te pathian thu kan hil tur ani ari to le kum somna online ni ta chu ti lai chuanin Rabindranath Tagore kha radam lai nia India ramatanga Nobel Prize mumma sabera ni nge missionary thenkhat in ama muturin nan kala America mi te British mi te ponde ome chu mo zon skill pakhatan zo tani hey India rama hian Isu Krista sanchin thakil turin kan lo kala India mi te hi Isu lama intine kan khwai theyang nangin nge thurun tur minne tin an zota ani chuanin Isu zirtir te India Isu chu in hu tu pa nia in hu tu pa in zirtir tu nundan angin nungula anna tho te thok ve ula athil piang te ti ve ula
Sutianga indi suan India mi tehi parva an supek na muna an lo sokom durang hian an lo inhen an lo kalve maya ati etin zia ka kasiara ni su Krista palai te ti dan turan dia Krista palai te dan turan dia pathian le mi in kara in rem na pali so na kiat asiam to sandam da chukan puang turan dia su ne lo ben imani mi in kara te Misole vai in kara te mo in rem na ông thế nó turin kan quang turan dia pathian hil siam hingle mau te pampar te namsa te eng zong hi kan za ve turan dia sung ne zon kan in rem bok turan ni dia su ne lo ven Ola chuan Krista ai o tu te Krista ambassador te India atia ambassador dan tur angin kan turan niang ambassador na tho tur angin kan thok turan niang ambassador su mi mai dan angin thelo adu na po kal thelo atir tu du zong angin turan nia atir tu timwal po zong in apasa turan ni lawa atir tu do zong in thilati tur po ani lawa keni po lali so ring tu te lali so ko khan mi te hi ai o tu min dani su pola hian Krista ai o tu te India su wangin in kurtunan pathian langa son in thi to a masala Isu Krista so naron kinung le ta siwani atia mantam taka asweni ale khathon Galatia le khathon te Efesi te Kolosa te ansiar chuani muntam taka chu soi bore mem Isu Krista ai o tu te kan nia pathianin hing te min hungaya leichunga lom em hing te ne na rem thu le ro se ati dali so minga po rem na la te ni ka chu wangin kan opna pianga rem thu hi kan soi tu na nianga dali so mingin dali suan pathian men in remin min siam to pathian fa te niturin min du to ama kan rin chuan a fel na chu kan fel na ro tani ake min hira su kan puang turan dia Polan Krista palai te inni Krista ai o tu te inni Krista aya in thokani pathian tan pui tu te inni pathian aya thok tu te inni ati hi wana hian en kan lo hian nom le theu do chu kai sani